Srdačan pozdrav svim gledateljima Posavske televizije, a i vama koji nas pratite putem internet streaminga. Uključujemo se u izravan prijenos treće odlučujuće utakmice doigravanja za prvaka Premijer Lige Bosne i Hercegovine za odbojkaše. Slikom smo u sportskoj dvorani školskog centra Fra Martina Nedića u Orašju, gdje svoju, kako rekoh, odlučujuću finalnu utakmicu igraju Hrvatski odbojkaški klub Domaljevac iz Domaljevca i odbojkaški klub Radnik iz Bjeljine. Propozicije natjecanja kažu kako se finale doigravanja za prvaka BiH u odbojci igra u dvije dobivene utakmice. Prva se igrala prije 2 tjedna ovdje u Orašju i HOK Domaljevac je kao domaćin slavio u toj utakmici rezultatom 3-1. Drugu utakmicu igrali su u Bjeljini, tamo je domaćin odbojkaški klub Radnik bio uspješniji te slavio također s 3-1 u setovima. Treća odlučujuća utakmica igra se u Orašju zahvaljujući činjenici da je HOK Domaljevac prvi dio sezone završio na prvom mjestu i s tog mjesta krenuo u doigravanje za prvaka BiH. Večeras ćemo dakle dobiti novog prvaka Bosne i Hercegovine u odbojci za muškarce i jedan od ova dva kluba bit će po prvi put okićen titulom prvaka BiH. Suci večerašnjeg meča su Adnan Kološ iz Sarajeva kao prvi sudac i Miroslav Čolić iz Istočnog Sarajeva kao drugi sudac. Delegat suđenja je Adem Rožajac iz Hrastnice. Linijske sutkinje su Veronika Koturić i Ivona Lucić iz Domaljevca, a za zapisničkim stolom nakon dužeg vremena Mija Arlović iz Orašja. Vidimo da je ekipa gostiju već na parketu, čujete sigurno ovu silnu podršku u dvorani školskog centra Fra Martina Nedića. Okupilo se preko 650 do 700 gledatelja, znači dvorana je u potpunosti ispunjena jer svi očekuju večeras jako veliku, jako dobru, zanimljivu utakmicu, a ja sam vam dužan reći i sastave večerašnjih ekipa. Na parketu za goste izišli su broj 3 Stefan Fet, broj 5 Dušan Perišić, broj 6 Vladimir Milićević, broj 12 Miloš Popović, 13 Nikola Drljić i 20 Miodrag Marinković, a njihov libero broj 18 Anto Oršolić. Za domaće nastupit će u prvoj ekipi Nikola Mijatović, broj 5, broj 6 Franjo Ivić, broj 10 Filip Nedić, broj 11 Andrija Divljan, broj 12 Davor Dominković, 15 Krešimir Prlić i libero ekipe Domaljevca jest Mlađan Lukić, broj 16. Vidimo da je sve spremno za početak ove izuzetno važne utakmice i za jedan i za drugi klub. To je najvažnija utakmica u ovoj sezoni jer to je treća majstorica utakmica za prvaka BiH i jedna i druga ekipa su u ove dvije utakmice pokazale veliku volju za osvajanjem Premijer Lige. Vidjet ćemo večeras odlučujuća utakmica tko će se na kraju radovati. Prvi će servirati gosti iz Bjeljine, odnosno njihov kapetan Dušan Perišić. Utakmica je evo upravo započela. Glavni sudac je dao znak za serviranje. Čujete ovu bučnu publiku jer, kažem, velik broj se okupio. Prvi napad preko Andrije Divljana i uspio je Andrija Divljan. Bili su u bloku Miloš Popović i čini mi se Vladimir Milićević, donedavno kapetan i trener ekipe Radnika. Cijelu sezonu nije igrao i u prošloj utakmici u Bjeljini on je bio to iznenađenje koje je možda i presudno bilo za pobjedu Radnika i vidimo večeras je u ekipi. Napad Radnika, uspjeli su se domaći obraniti, pokušao je smečirati Filip Nedić, no uspjeli su ga izblokirati gosti, tako da je rezultat 1-1, a gledamo večeras po prvi put Vladimira Milićevića, poznatog i jako dobrog igrača odbojkaškog kluba Radnika. Rekao sam prošlu sezonu i prošle sezona bio je trener igrač, ove godine je pomoćni trener Vladimiru Šarencu, a evo po prvi put u prošloj utakmici trener ga ubacio u igru. Servirao je, njegov servis je otišao izvan linija igrališta, rezultat je 2-1, a mi gledamo Franju Ivića koji servira za ekipu Domaljevca. Dobar ovo bio napad, ali i dobra obrana domaćih, svaka čast za ovo praćenje. Pokušali su u bloku
Nikola Mijatović i Andrija Divljan, no prejak je ovo bio smeč, lopta je otišla od njihovih ruku u aut, rezultat je ponovno izjednačen 2-2, a gledamo Miloša Popovića, jako dobrog blokera ekipe iz Bijeljine. Dobar servis, ne baš najbolje primanje Davora Dominkovića, uspjeli su to prebaciti, sad mirna kontra gostiju preko Nikole Drljića, uspjeli su to domaći ukrotiti, a onda dobra igra u obrani opet Nikole Drljića, morali su ovo lagano prebaciti treću loptu, sada napad preko Milićevića, ali odličan Filip Nedić, ovo je potrebno publici da se ne uspavaju i da svojim bodrenjem, svojim navijanjem vode ove momke do, nadamo se, pobjede ne samo u ovom setu nego i u utakmici, no rano je o tome govoriti. Rezultat je 3-2, gledamo Andriju Divljana i njegov jak servis, dobra obrana Ante Oršolića, a onda u nastavku Miodrag Marinković jako lijepo smečira dijagonalu, šalje je u nebranjeni kut terena Hog Domaljevca, rezultat je ponovno izjednačen 3-3 i gledamo upravo Miodraga Marinkovića koji će servirati za ekipu Radnika. Jako velik broj gostiju također, odnosno gostujući navijača došao, čujete sigurno ove bubnjeve, to su gostujući navijači donijeli sa sobom i mislim da ih je došlo puno više nego u onoj prvoj utakmici i zauzeli su desni dio, jako lijep prodor iz druge zone Andrije Divljana. Ono što Andrija ponajbolje radi, to je ulazak iz druge zone, jako lijep ulazak i jako lijep završetak ovog poena. 4-3 za Domaljevac, servira Nikola Mijatović. Lijevo od komentatorske kabine nalaze se djevojčice iz Žoka Orašja, došle su podržati svoje muške kolege i jako lijepo ih je vidjeti kako ovako bučno slave, navijaju svaki dobar potez, prvenstveno igrača Domaljevca. Rezultat je izjednačen 4-4. Gledamo Nikolu Drljića koji servira za ekipu Radnika. Dobro primanje Mlađana Lukića. Filip Nedić je pokušao smečirati, no uspjeli su to blokirati. Mudra, dobra igra Davora Dominkovića. Bila ovo nezgodna lopta, nije mogao smečirati, ali je jako lijepo poslao jednu laganu loptu kraj obrane gostujućih igrača i to je jako lijep poen za ekipu Domaljevca. Rezultat je 5-4. Gledamo Filipa Nedića i očekujemo jedan njegov brz, jak, nebranjeni servis. Upravo takav je bio, pokušao je to Anto i primio to Anto, no nije uspio Davor Dominković ovo smečirati, završiti. Na kraju Vladimir Milićević je to od domaćeg bloka poslao u polje Domaljevca. Rezultat ponovno izjednačen 5-5, a gledamo Stefana Feta, mladića koji je došao iz Srbije, iz Beograda, koji je ove sezone itekako pojačao ekipu Radnika. Stefan Fet, 2001. godište, ali jako dobar igrač. Odličan penal za Krešimira Prlića. Sjećate se one prve utakmice kada je Krešimir u 4 seta, koliko se igrala ta prva utakmica, imao 10-ak ovako jako lijepih prodornih penala, lijepo dobro namještenih lopti koje je pretvorio u poene. 6-5 za ekipu Domaljevca, a servira kapetan domaćih Davor Dominković. Ovo je bilo jako lijepo vidjeti. Miodrag Marinković iz druge zone, jako lijep i brz smeč koji je poslao jednu dijagonalu koju su pokušali doduše domaći uhvatiti, ali prejaka, predobra lopta da bi se mogla vratiti. 6-6, gledamo Dušana Perišića, dobro primanje Lukića i dobro je dupla lopta Miloša Popovića. Mora je ovo ponovno Krešimir Prlić onako lagano prebaciti preko bloka, pokušao je to, kažem, Miloš Popović izblokirati, no nije najbolje uspio, 2 puta je igrao tom loptom, a njegovi suigrači nisu pritekli u pomoć. Rezultat je 7-6 i servira upravo Krešimir Prlić.
Evo prilike za kontra napad Domaljevca. Nažalost, loše ovo izvedeno. Pokušao je ovo Andrija Divljan završiti, no niko od gostiju tu loptu nije dirao, a on je nije najbolje zahvatio, otišla lopta u aut. Gledamo dosta dobru utakmicu, igra se poen za poen, 7-7, servira Vladimir Milićević, momak koji se vratio iz mirovine odbojkaške i evo već drugu utakmicu zaredom igra, a sad ponovno smo vidjeli lijep ulazak Andrije Divljana i jako lijep poen Andrije Divljana. Rezultat je 8-7 za Domaljevac, a servira Franjo Ivić, tehničar ekipe Domaljevca. Lijepo, bučno i dobro navijanje jednih i drugih, nezgodno primanje, ali uspjeli su to ipak primiti. Sad idemo miran kontranapad, Filip Nedić, no uspijevaju to. Ne uspijevaju, Anto Ošolić diže ovu loptu previsoko, ona udara u krovnu konstrukciju i po prvi put večeras jedna ekipa ima 2 poena prednosti, to je Domaljevac, vodi 9-7. Ponovno servira Franjo Ivić. Dobar servis, ali dobro primanje Nikole Drlića. Odlično pripremljen penal za Miloša Popovića i pokušao je to Mlađan Lukić stići, uhvatiti, no nije najbolje uspio ovu loptu zahvatiti. Rezultat je 8-9, servirat će Miloš Popović. Onu prvu utakmicu Franjo Ivić je jako dobro odigrao, dobro razigrao ne samo Filipa Nedića, nego i ostatak ekipe. A ako nastavi ovako razigravati Filipa Nedića, onda znate i sami što se događa kad se Filip ovako razigra, kad uđe u utakmicu ovako spreman, onda manje je problema za ekipu Domaljevca. Rezultat je 10-8, nadamo se da će Filip nastaviti ovako igrati i da će Andrija Divljan nastaviti ovako servirati. Ponovno dobar penal za Stefana Feta. Bio je na toj lopti Nikola Mijatović, no ipak se od njegovih ruku lopta odvija u igralište Domaljevca. Rezultat je 9-10, a servira Miodrag Marinković. I on je jednu sezonu proveo u Domaljevcu kao i Dušan Perišić. Dobro primanje Lukića, napad za Nikolu Mijatovića, no uspijevaju to gosti primiriti. Prilika, dobra igra ponovo Franje Mijatovića i odlično na kraju završava Andrija Divljan, ponovno iz druge zone. Andrija Divljan se diže i ovu loptu šalje u polje koje nije bilo branjeno. Rezultat je 11-9, servirat će Nikola Mijatović. Ponavljam, dvorana školskog centra fra Martina Nedića u Orašju je dupke ispunjena, tu je oko 700, ako ne i preko 700 gledatelja. Odlična igra, no kaže linijska sutkinja da je lopta u autu. Krešimir Prlić je uvjeren bio da je lopta unutra. Vidimo sada i Anto Ošolić nešto ima reći sucu. Ne znam što i ne znam smije li to, jer kako znate samo kapetan momčadi ima pravo prigovarati i razgovarati s glavnim sucem. Rezultat je dakle 10-11, servirat će Nikola Drlić. Prva sporna lopta koja je otišla na stranu Radnika. Meni se isto tako činilo da je unutra, no nećemo žaliti za time, ne možemo to ispraviti. Rezultat je 12-10, servirat će Filip Nedić. Ajmo Filipe, jednu onu tvoju brzu, jaku, preciznu servu. Nažalost i Filip Nedić i njegov servis završava u mreži. 11-12, servirat će Stefan Fet. Igrač koji je, kao što sam već rekao, došao iz Beograda, 2 sezone igra u Crvenoj Zvezdi, a također igrao i u Spartaku iz Ljiga, a onda je došao u ekipu Radnika i njegov servis završava u mreži. 3 servisa zaredom završavaju u mreži, lagani poeni, 2 lagana poena za Domaljevac i 1 lagani poen za ekipu Radnika.
13-11, a servirat će kapetan domaći Davor Dominković. Vjerujemo da će biti puno bolji, puno bolje odservirano. Napad za Milićevića koji to uspijeva jako lijepo završiti. Rezultat 12-13, servirat će kapetan gostiju Dušan Perišić. Dobro primanje Lukić, priprema napada za Krešimira Prlića, no uspjeli su to gosti izblokirati, a onda se na kraju i spasiti domaći od te lopte, no na kraju ipak Miodrag Marinković, jako lijep ulazak Miodraga Marinkovića za novo izjednačenje. 13-13 nakon par minuta, ponovno izjednačenje 13-13 i dalje servira Dušan Perišić, ponovno dobro primanje Lukić, ponovno napad, penal za Krešimira Prlića i nažalost u ovom skoku ušao je u gostujući teren i to se kažnjava oduzimanje lopte, odnosno poenom za goste i ponovno nakon dugo vremena gosti vode 14-13, ponovno napad, penal za Prlića, treća sreća, treći put i od treće taj penal prolazi, ponovno izjednačenje, servira upravo Krešimir Prlić. Četrnaesta minuta ove utakmice i još nijedan trener nije zvao minutu odmora. To je znak da su zadovoljni igrom, a kako ne bi bili, igra se jako dobro, poen za poen. Vidite i sami, ponovno su evo gosti uspjeli ovo završiti u svoju korist. Rezultat je 15-14, servira Vladimir Milićević. Čujete burno navijanje i bubnjeve navijača iz Bjeljine koji su došli podržati mladiće koji igraju za Radnik. Dobar servis i as-servis za Milićevića. Prvi večeras as-servis uopće za obje ekipe. I evo, kao da sam prozvao trenere zbog nepozivanja time-outa, u 15. minuti trener domaći Zlatko Ivić poziva prvi time-out za svoju ekipu. Dva razlike po prvi put za ekipu Radnika i zbog toga je trener Ivić morao reagirati, malo ekipu podići, malo im uputiti ih u stvari kako što bolje odreagirati na ove dobre tranzicije ekipe Radnika iz obrane u napad, jer to je njihovo najubojitije, najbolje oružje, a primijetio je sigurno malo da su i igrači Domaljevca počeli s nervozom, prvenstveno Filip Nedić, pa je zbog toga morao sigurno trener reagirati, malo da ih smiri. Nije još ništa izgubljeno, ovo je sasvim normalno, uobičajeno, idemo dečki, glavu gore. Dobra lopta, no nažalost ne najbolji smeč Filipa Nedića, lopta odlazi u aut, rezultat je 17-14. I dalje lopta za ekipu Radnika, odnosno Vladimir Milićević i dalje servira za ekipu Radnika. Duga priprema Vladimira Milićevića i ponovno dobar servis, ali dobro primanje Lukića. Napad preko Andrije Divljana, pokušali su to u bloku Miodrag Marinković i Nikola Drlić zaustaviti, no lopta se od njih odbija, pokušao je to na kraju i Anto Ošolić stići, bacio se požrtvovno, no lopta se od njegovih ruku odbila u aut. Rezultat je 15-17 za ekipu Domaljevca, servira Franjo Ivić. Dobar servis. Zašto je ovo Filip dirao, lopta bi bila u auto, ali nema veze. Ide Filip i evo, Filip se žali da je netko od igrača izgleda prestupio. Evo, ponovo i kapetan Momčadi upozorava suca da se to izgleda konstantno događa, da u bloku prestupe igrači Radnika, no sudac ništa na to. Rezultat je 16-17 i dalje servira Franjo Ivić.
Dobar servis, ali dobro primanje Ante Oršulića. Požrtvovna igra Davora Dominkovića. Napad preko Filipa Nedića, no nažalost lopta se od mreže odbija i završava u autu. Rezultat je 18-16. Malo Filip pokazuje nezadovoljstvo, nervozu, no Filipe, još je rano za takve stvari, još je puno do kraja utakmice, sve se može ispraviti. Servira Miloš Popović. Rezultat je 18-16. Dobro primanje Davora Dominkovića, napad preko Filipa. Ovo je dobra lopta, iako igrači traže da je lopta u autu, no linijska sutkinja kaže da je lopta u in i lopta je stvarno u igralištu, tako da nema potrebe za ovakvom reakcijom. Rezultat je 17-18, servira Andrija Divljan. Ajmo Andrija, i ti znaš dobro servirati, ali ne ovako Andrija. Idemo se smiriti. Rezultat je 19-17, servira Miodrag Marinković. U igru je ušao i Mateo Brandić, nisam to primijetio u ovoj velikoj gužvi. Evo, upravo je odigrao, Andrija Divljan, lopta je otišla daleko u aut, rezultat je 20-17 i ponovno trener domaćih Zlatko Ivić poziva time-out jer vidi sam da njegovi igrači počinju gubiti pomalo ne samo ovaj set, nego i živce, počinje su vlašiti nervoza, nije potrebno i zbog toga dobro da je pozvao ovaj time-out, da ih malo primiri, jer nije sve izgubljeno, nije kraj, idemo do kraja ovo odigrati najbolje što znate. No, mora se priznati da su i igrači Radnika itekako spremni, jer to su pokazali kroz cijelu sezonu, imaju dobro uigranu ekipu, jaki su na svim pozicijama i ono što je jako važno, imaju i puno veću klupu, širu klupu, tako da mogu i rotirati, mijenjati igrače, što recimo kod ekipe Domaljevca i nije baš slučaj, ali evo i Domaljevac jako dobro igra i došao je do finala. Bravo za Andriju Divljana, no nitko od gostiju nije dirao u loptu, rezultat je 21-17, sada osjetnija prednost za ekipu Radnika u ovom prvom setu. Ponovno izmjena u ekipi Domaljevca, napušta igru Mateo Brandić, a u igru se ponovno vraća Nikola Mijatović, a mi gledamo Miodraga Marinkovića koji servira za ekipu Radnika. Dobro primanje Davora Dominkovića, napad preko Filipa i bravo za Filipa. Pokušao je ovo Anto Oršulić nogom odigrati, no prejak je ovo smeč bio da bi se to moglo uhvatiti. Rezultat je 18-21, servirat će Nikola Mijatović. Dobar servis, ali dobro primanje Milićevića. Ne. Franjo Ivić se malo poskliznuo i bio je već u padu kad je ova lopta došla blizu njega, nije uspio zahvatiti. Rezultat je 22-18. Gledamo Nikolu Drljića koji servira za ekipu Radnika. Njegov servis dobar, odnosno brz, jak, ali završava u mreži. Lagan poen za ekipu Domaljevca, 19-22, servirat će Filip Nedić. Potreban je ekipi Domaljevca Filip Nedić, ali onaj raspoloženi Filip koji dobro ne samo servira nego igra. Odlična igra Davora Dominkovića, no dobro su se opet i gosti uspjeli spasiti. Moraju ovo lagano prebaciti, prilika za mirnu kontru gostiju. Ta kontra ide, ali dobro se brani opet i Filip Nedić, ponovno Davor Dominković i od bloka od Stefana Feta, lopta se odbija u aut. Vidimo sada reakciju i trenera i igrača
Radnika koji kažu da se lopta odbila od glave Davora Dominkovića i vidimo timeout traži upravo trener gostiju Vladimir Šarenac. Pri rezultatu 20-22 Vladimir Šarenac zatražio timeout iznerviran ovom odlukom sudaca da loptu dodijele Domaljevcu. Meni se također čini da Davor nije igrao glavom ovu loptu, on je smečirao, u bloku su bili igrači Radnika, prvenstveno Stefan Fett i od njegove ruke se lopta odbila u aut. Davor se baš sagnuo u letu, tako da mislim nepotrebna pobuna igrača Radnika i trenera, no sve će biti u redu. Rezultat je 20-22. Vraćamo se ovoj utakmici, servirat će i dalje Filip Nedić. Sada malo obučni navijači Domaljevca. Odličan servis, no i dobro primanje Nikole Drljića, a onda Milićević uspjeva to ponovno. Filip Nedić požrtvovno, a onda dobro odigrao Divljan, ali ovo se ne može braniti. Ovo je jako lijepo Nikola Drljić odradio. Dobra igra u obrani gostujućih igrača. Spasili su se i jednom igrači Domaljevca požrtvovnom igrom Filipa Nedića, no na kraju ovaj poen ipak upisuju igrači Radnika. 23-20 Stefan Fett servira za ekipu Radnika. Primanje Divljan, penal za Krešimira Prlića. Rezultat je 21-23, servirat će Davor Dominković. Izmjena u ekipi Domaljevca, izišao je Franjo Ivić, a večeras po prvi put u igru ušao Miroslav Lopandić. Najvjerojatnije zbog bloka. Da vidimo kako će odigrati ovo. Evo prilike. Ne. Sad je ovdje trebao ipak Franjo Ivić da ovu loptu podigne, nije to specijalnost Miroslava Lopandića, tu je trebao biti Franjo Ivić i bilo bi sigurno puno bolje. Ovako set loptu imaju igrači Radnika, rezultat je 24-21, servira kapetan, onaj koji je započeo ovaj set ima priliku i da ga završi, rezultat 24-21, dobro primanje Lukić, napad preko Andrije Divljana, no dobro su uspio ovo ipak Andrija Divljana, onda Filip Nedić iz očaja ovu loptu šalje, u bloku su bili Vladimir Milićević i Nikola Drlić i uspio je to Filip Nedić preko njih dvojice prebaciti, rezultat 22-24 i dalje set lopta za ekipu Radnika, a za ekipu Domaljevca servira Krešimir Prlić. Dobro serviranje, ali dobro primanje. I uspjeva ovo Miodrag Marinković preko domaćeg bloka završiti. Vidimo na terenu Filip Nedić poziva svoju ekipu na kratki dogovor. Nadam se da će ovaj njegov dogovor i nagovor sigurno potaknuti igrače Domaljevca da u drugom setu odigraju puno hrabrije, puno bolje i da dovedu u svoju korist. Cijenjeni gledatelji, ispratili smo prvi set treće finalne utakmice do igravanja za prvaka Bosne i Hercegovine u odbojci. Taj set je otišao na stranu gostiju rezultatom 25-22. Teško je prognozirati, osobito kad su u pitanju ovakve utakmice, tko će na kraju slaviti. I u prvoj utakmici HOK Domaljevac je izgubio prvi set rezultatom 21-25, pa je zatim dobio sljedeća 3 seta. U drugoj utakmici HOK Domaljevac je također izgubio prvi set i to tako što su u njemu osvojili tek 12 poena. Drugi set su dobili 25-22, a onda su sljedeća 2 izgubili rezultatom 25-23 i 25-22. I jedna i druga utakmica su bile prave ljepotice i užitak za gledanje, pregršt lijepih, atraktivnih poena i borbenosti do samoga kraja. No jedna i druga utakmica su bile također obilježene i događajima koji nemaju baš puno veze sa sportom i sportskim nadmetanjem. U Orašju jedan neodgovorni gledatelj laserom ometao Adaj Inka, igrača Radnika koji se pripremao servirati.
ali čim je to primijetio Filip Nedić, igrač Domaljevca, zatražio od trenera da preko službenog spikera zamoli gledatelje da prestanu s takvim navijanjem i takvom potporom, jer to nije sportski i odmah se s tim prestalo. No na kraju utakmice igrač Inka se žalio da ima problema s vidom. U drugoj utakmici nije ga bilo na popisu u Bijeljini za igru u toj drugoj utakmici, a vidimo ni večeras ga nema na popisu za ovu treću utakmicu. Sad je li razlog baš taj laser? Malo mi je teško povjerovati jer pratim i nogometne utakmice i znam da jako puno neodgovornih gledatelja laserom ometa i nogometaša, ali nikada nisu nakon toga bolovali da nisu mogli igrati dvije utakmice zaredom. Možda je u pitanju nešto sasvim drugo, nećemo ulaziti u razloge. I druga utakmica također je bila obilježena događajima izvan terena koji su prema riječima trenera Zlatka Ivića utjecali na njega i njegove igrače. Naime, prije početka susreta na sastanku trenera, domaćina, delegata i sudaca vršio se pritisak na HOK Domaljevac zbog amblema, zbog loga Domaljevca, zbog šahovnice. Govorili su domaći iz Bijeljine da su u pitanju nacionalistička obilježja, no ne vidim razloga. Amblem je službeno priznat i već godinama HOK Domaljevac igra pod tim amblemom, tako da ne znam čemu to, osim da se isprovocira, da se unese malo nemira u igrače i trenera. Na kraju su i uspjeli. Naravno, to nije bio jedini razlog izgubljene utakmice u Bijeljini, no o tom potom. Vraćamo se utakmici u Orašju. Počeo je drugi set kojeg su otvorili igrači Domaljevca. Servirao je kapetan domaćih Davor Dominković, a onda u nastavku jako dobara blok obrana, blok igra Krešimira Prlića i Domaljevac u ovom drugom setu upisuje prvi poen. Rezultat je 1:0 i dalje Davor Dominković. Ponovno dobar i as servis. Prvi as servis za Domaljevac. Sjećate se u prvom setu Milićević je imao prvi as servis za Radnik, a evo večeras Davor Dominković servira prvi as servis za ekipu Domaljevca. 2:0 u drugom setu ove uzbudljive i jako važne utakmice u Orašju. Dobra. Vidimo da je Miroslav Čolić, drugi sudac, pokazao kako je Andrija Divljan igrao duplu loptu, tako da je ova lopta unatoč dobroj igri Mlađana Lukića i mogućnosti da se vrati lopta u polje. Poen je upisan ekipi Radnika. Dobra blok igra Nikole Drlića, a na kraju opet Andrija Divljan uspijeva ovo završiti i upisati treći poen za ekipu Domaljevca u trećem setu. 3:1 za Domaljevac, servirat će Krešimir Prlić. Vidimo ponovno Filip Nedić daje neke savjete Krešimiru Prliću. Ovo je važno da se dečki razgovaraju, da se dogovaraju i da uđu zajedničku igru. Dobar blok, dvojni blok Ivić-Mijatović, no nažalost od Mijatovića lopta se odbija u blok, odnosno u aut. Rezultat je 2:3, servirat će Vladimir Milićević. Kažem, iznenađenje koje cijelu sezonu nije bio na parketu, a evo u drugoj utakmici u Radniku u Bijeljini trener ga pozvao i odigrao jako dobru utakmicu. Kažem, bio je možda čak i presudan za tu pobjedu u Bijeljini. On je inače pomoćni trener Vladimiru Šarencu, a evo već drugu utakmicu igra protiv Domaljevca. Rezultat je 4:2, servirat će Franjo Ivić za ekipu Domaljevca. Dobar servis. Dobro je ovo uradio Miloš Popović. Završio ovo na najbolji mogući način za ekipu Radnika. Rezultat je 3:4 i servirat će upravo Miloš Popović, mladić koji je malo prije jako lijepo efektno završio poen. Ajmo. Dobro je ovo ispratio Miloš Popović, uhvatio ovu loptu koju je Andrija Divljan dosta mudro bacio, onako jednu paralelu. Idemo sada preko Filipa Nedića, bravo, ovo su lopte koje Filip voli blizu antene.
i onda kad se Filip visoko podigne, onda jako lijepo i efektno završava, a naravno to se onda ne brani. Rezultat je 5-3 za Domaljevac i za ekipu Domaljevca servira Andrija Divljan, pojačanje koje je prošlu sezonu igrao i osvojio kup BiH s ekipom mladosti, a onda ove sezone pojačao ekipu Domaljevca. Dobra igra, nažalost, lopta odlazi u krovnu konstrukciju. Rezultat je 4-5. Servirat će jako dobri večeras Miodrag Marinković. Imao je par dobrih prodora, lijepih smečeva koji je bilo užitak gledati. Ne baš najbolje, ali morali su ovako odigrati. Dobar blok Nedić-Mijatović, ponovno Nedić, no lopta se od njega odbija u aut i po prvi put u ovom drugom setu imamo izjednačenje 5-5. Morao je malo Marinković pričekati da se parket obriše, a sada evo ima priliku servirati za ekipu Radnika. Dobar, jak servis, dobro primanje Lukića, lopta je bila nemoguća, ali ovo je bilo isto nemoguće vratiti. Pokušao je to Milićević, no jak je ovo bio smeč, jaka dijagonala Filipa Nedića. Lopta se od Milićevića odbija daleko u aut. Rezultat je 6-5 za ekipu Domaljevca, za koju će servirati Nikola Mijatović. Ponovno Milićević za Drljića, uspijeva to Franjo Ivić vratiti ponovno, prilika za kontra napad, ponovno Drljić, pokušao je to Nikola Mijatović, no jak je ovo smeč bio Drljića, tako da se lopta od Mijatovića odbija u aut. Rezultat ponovno izjednačen 6-6. Servirat će upravo mladić koji je malo prije i osvojio poen za ekipu Radnika, Nikola Drljić. Jak servis, ali aut. Vidim da je linijska sutkinja pokazala da je lopta u autu. Rezultat je 7-6 za Domaljevac. Da vidimo, je li se Filip smirio, je li se malo pribrao i hoće li servirati? Hoće, malo bolje servirao od mreže, to je Anto Ošuć primio, a onda jako dobar ulazak iz druge zone i jako efektan završetak. 7-7 servirat će Stefan Fet. Dobra igra i jednih i drugih. Jako lijepih, atraktivnih poena. Nezgodno primanje. Morali su ovo ovako lagano prebaciti, ali nisu ništa bolje odigrali ni gosti. I vidimo prilika za kontranapad. Ponovno je pokušao to da, nažalost, dirao je mrežu, evo prizna i sam Krešimir Prlić je pri ovom poenu zahvatio i mrežu i rezultat je 8-7 za goste iz Bijeljine, a servira i dalje Stefan Fet. Nezgodno od mreže, no uspijeva to Lukić primiti, a onda dobar blok Miloša Popovića koji je bio u dvojnom bloku zajedno sa Milićevićem, no blok ide Milošu Popoviću, on je ovo dobro izblokirao. 2 poena razlike u drugom setu i mora trener domaći Zlatko Ivić pozvati svoje igrače na kratki dogovor. Moraju malo sami sa sobom se sastati, popričati, smiriti se, ne gubiti nadu i ne gubiti živce. Nije ništa izgubljeno. Znaju oni svi igrati, najvažnija je ta priprema psihe da budu i kada počnu gubiti smireni, da znaju u takvim kriznim situacijama dobro se postaviti, a onda će rezultat biti bolji. Treba nam Filip Nedić puno raspoloženiji nego što jest, treba nam i Franjo Ivić raspoloženiji, razigraniji, onaj koji će svoju cijelu momčad razigrati.
Idemo, dečki. Ponovno nezgodno primanje. I ponovno dobar blok. Ponovno Miloš Popović i Dušan Perišić. 10-7 za ekipu Radnika u ovom drugom setu. Dobro primanje Davora Dominkovića i napokon jedan dobar prolaz Krešimira Prlića. Dobro pripremljen napad Franje Ivića. Rezultat je 8-10. Servirat će kapetan domaćih Davor Dominković. Ne, moj Franjo, ovo si trebao puno bolje. Nažalost, mislio je spustiti niz mrežu, ali s pogrešne strane. Ovo je trebao biti lagan poen za Domaljevac, no ispostavilo se lagan poen za Radnik. 11-8. Dušan Perišić servira za ekipu Radnika. Dobro primanje Lukić. Iz druge zone Filip. A onda ovo treba tako jedan atrativan dobar potez koji će razbuditi publiku. Rezultat je 9-11. Dobar potez Franje Ivića. Ispravio je malo prijašnju grešku. Sada je puno bolje odreagirao na ovu povratnu loptu i jako lijepo smečirao. Rezultat je 9-11. Servira Krešimir Prlić. Nije baš dobro prihvatio ovu igru. Gosti sad prilika za kontranapad, ponovno iz druge zone, ali ponovno dobar u bloku Miloš Popović. Zbog toga je i doveden iz borca iz Banja Luke. Zbog upravo ovakve igre na mreži, jer tu je daleko najjači u Premier ligi Miloš Popović, a ima i jako dobrog prijatelja na toj istoj mreži, to je Nikola Drljić. Visoki momci, jaki momci. Rezultat je 12-9. Servirao je i loše odservirao Vladimir Milićević. Njegova lopta u autu. Rezultat 10-12. Servirat će Franjo Ivić. Malo se bude i domaći navijači pokušavaju dati pravu podršku igračima Domaljevca. Dobar blok Nikole Mijatovića, ali sada ovo se ne brani ponovno. Ovo je loše, loš doskok Filipa Nedića i nažalost ako se povrijedio možemo onda reći da je utakmica sigurno izgubljena jer nema kvalitetnu zamjenu za njega trener Zlatko Ivić i ako je ovo, kažem, kraj za Filipa Nedića, kažem, previja se od bolova, loše doskočio, nisam siguran je li možda na protivničku nogu ili je naprosto loše doskočio, uglavnom vidimo grimasu na njegovom licu, tu su ušli i ovi liječnici da vide što je, da pomognu. Muk u dvorani, svi su utihnuli jer znaju koliko Filip Nedić je vrijedan za ekipu Domaljevca i što on znači toj ekipi. Ponavljam, ako ne mogne, a sve su prilike da nažalost neće moći nastaviti ovu utakmicu. Čuli ste i pljesak potpore Filipu Nediću, no nažalost, kažem, ne mogne li nastaviti ovu utakmicu. Rano se predavati, ali nisu baš dobre, najbolje stvari za ekipu Domaljevca. Šteta jer ovo je bio praznik odbojke, dvije utakmice koje su pružili i pokazali igrači Domaljevca i Radnika u ovom finalu su uistinu bile prave ljepotice i ova treća je, kažem, igra se cijelo vrijeme poen za poen, dobra utakmica, lijepa za gledati bez obzira za kog navijate, uživate sigurno u odbojci, no nažalost, kažem, ova povreda Filipa Nedića sigurno će obilježiti ovo finale. Sada jedna malo duža stanka da vidimo što će se dogoditi.
Utakmica se mora nastaviti, morat će netko umjesto Filipa ući. 2, 4, 6 igrača je na parketu. Tu su Mateo Brandić, Nikola Mijatović, Andrija Divljan, Davor Dominković, Franjo Ivić i Mlađan Lukić, šestorica na parketu, no vidimo i u razgovoru kapetana domaćih Davora Dominkovića i glavnog suca Adnana Kološa. Vidjet ćemo što se dogoditi. Vidimo da i delegat suđenja upozorava liječničku ekipu da moraju maknuti Filipa iz ove zone jer je preblizu igri. Možda će morati ga na drugu stranu okrenuti da tretiraju tu njegovu povredu. Evo, utakmica će uskoro započeti, čujete i sigurno huk domaćih navijača, nezadovoljni, ne znam čime, valjda odlukom da se nastavi igrati, ali što se može, mora se igrati bez obzira što se događa s Filipom. Rezultat je dakle 13-10 za ekipu Radnika, servira Miloš Popović koji je večeras jako raspoložen na mreži. Ovo je jako lijepo odradio Nikola Mijatović, lijep potez Nikole Mijatovića, rezultat je 11-13, vidimo i izmjenu u ekipi Radnika. Ekipu napušta Miodrag Marinković, a večeras po prvi put ulazi Vukašin Tuzlančić, broj 9, jako visok dečko, mladić koji igra na poziciji blokera. Jak servis, no nažalost u mrežu servirao je Andrija Divljan. Rezultat je 14-11 za ekipu Radnika, a vidimo da tamo na parketu izvode Filipa Nedića. On nažalost neće moći nastaviti ovu utakmicu. Vidite i sami, šepa skakuće na jednoj nozi. Dobro je ovo smečirao Davor Dominković, no dobar blok igra gostiju. Treći napad zaredom domaći preko Davora Dominkovića, no i dalje dobra obrana gostiju. Dobra sada igra, dug poen koji će na kraju pripasti, vidjet ćemo kome, na kuvanje Dušana Perišića. Jako lijep, mudar, dobar potez Dušana Perišića. Rezultat je 15-11. Timeout traži ponovno trener domaćih Zlatko Ivić. Dobar poen, dugo se igralo za ovaj poen kojeg je na kraju iskusni, mudri Dušan Perišić jednim lijepim kuvanjem završio u korist ekipe Radnika. Morao je trener Ivić pozvati timeout ne samo zbog igre, nego naprosto zbog situacije koja se dogodila prije ovoga, to jest zbog povrede Filipa Nedića, naprosto da možda ekipu izvijesti o čemu je riječi, da ih pokuša ohrabriti, osokoliti, da zbog Filipa pokušaju izvući zadnji atom snage kako bi ovu utakmicu odigrali što bolje, pa makar izgubili, ali da odigraju onako muški, junački, pa što bude, neka bude. Rezultat je 15-11, a večeras gledamo po prvi put Vukašina Tuzlančića koji će servirati za ekipu Radnika. Loš servis, završava u mreži. 12-15 za ekipu Domaljevca, servirat će Nikola Mijatović. Sad će u igri i Mateo Brandić provesti puno više vremena nego što inače provodio. Sad će on pokušati zamijeniti na poziciji korektora Filipa Nedića, no nažalost dobra igra gostiju. Nisu uspjeli ovo domaći izblokirati, a onda ni Andrija Divljan nije mogao na ovu brzu smeč loptu bolje reagirati. Rezultat je 16-12 za ekipu Radnika. Dobro primanje Davora Dominkovića i dobar smeč Davora Dominkovića. Pokušao je to
prihvatiti libero gostiju Anto Oršolić, no od njega se lopta odbija u aut. Rezultat je 13-16. Servirat će Mateo Brandić, igrač koji je, kažem, zamijenio Filipa Nedića. Dobar servis, nezgodno primanje Drljića, ali dobar smeč Milićevića, uspjeli su to. Ne! Loše, Franjo Ivić ovo odigrao, loptu je bacio preblizu mreži, a iz druge zone je ulazio Andrija Divljan, nažalost, loše odigrano, rezultat 17-13 za ekipu Radnika. Šteta zbog povrede Filipa Nedića. Dobar blok Dušana Perišića i Miloša Popovića. Bila ovo je malo nezgodna lopta za poziciju na kojoj se nalazio Davor Dominković. Nije uspio bolje ni zahvatiti loptu, ali kažem, dobra blok igra gostiju, tako da je rezultat 18-13. Servira Stefan Fet i ponovno Milićević, iskusni Milićević, kraj bloka, loptu lagano šalje jednu laganu dijagonalu i rezultat je već 19-13. Nažalost, i kako se osjeti izostanak Filipa Nedića, a i publika je puno glasnija gostujuća nego li domaća, jer izgleda su i ovi domaći svjesni. Ponovno dobar blok Miloša Popovića. Večeras je stvarno jako raspoložen, jako dobar na mreži i ne dozvoljava igračima Domaljevca da se razigraju, da prebace loptu kraj njega ili preko njega. Rezultat je već visoki 20-13 i dalje je Stefan Fet. Loš servis, no neće to nešto previše zabrinuti igrače i navijače Radnika, jer razlika u ovom drugom setu je prevelika da bi se mogla stići. Servira Davor Dominković, dobro primanje Ante Oršolića, ponovno Milićević i dobar Milićević, pokušao je to Krešimir Prlić, no naprosto govor tijela domaćih igrača govori dosta toga i oni kao da su se predali. Rezultat je 21-14, servira Dušan Perišić. Dobra lopta, lijep potez Andrije Divljana. Pokušavaju, evo, domaći navijači malo se razbuditi iz sebe i igrače. Dio publike čak i napušta dvoranu. Servira Krešimir Prlić. Milićević, nitko od domaćih nije dirao. Loše ovo sada izveo, inače jako dobar, iskusan Vladimir Milićević. Lopta je otišla izvan igrališta, rezultat je 16-21. Servira Krešimir Prlić. Ponovno dobro primanje Oršolić, a onda jako lijepo pripremljen penal za Miloša Popovića koji ovo efektno završava. 22-16, servirat će Vladimir Milićević. Lagan servis koji umalo da od mreže. Vidite sami, Nikola Miratović širi ruke, ništa naprosto ne ide i ono što dobro pripreme, lopta kao da ne želi i ne sluša njihove komande, njihove ruke. Rezultat je 23-16, gledamo drugi set, treće odlučujuće utakmice do igravanja za prvaka BiH. Ovo je jako lijep pripremljen napad Franje Ivića za Nikolu Mijatovića. Napokon je nešto lijepo od strane igrača Domaljevca. Rezultat je 17-23. Servirat će Franjo Ivić.
Dobro primanje Drljića i Drljić, ali blok Mijatovića, pokušao ovo, odnosno prebacio ovo Andrija Divljan u protivničko polje, ponovno dobra igra i dobar potez, dobra lopta. Ovo je odigrao Mlađan Lukić, mislio je Vukašin Tuzlančić da lopta ide u aut, no lopta je pala unutar igrališta, rezultat je 18-23 i dalje servira Franjo Ivić. Vidimo trenera domaći kako svojim igračima daje upute kako se postaviti, kako odigrati ovo. Ponovno primanje Drljić, opet preko Drljića, ali dobar blok, čini mi se trojni blok, Mateo Brandić, Nikola Mijatović i Andrija Divljan, tako da je rezultat sad 19-23, a vidimo da večeras po prvi put gostujući trener Vladimir Šarenac poziva kratki odmor za svoju ekipu, jer imali su jednu osjetljivu prednost. Mislim i sada je dosta to velika razlika, velika prednost, ali počela se pomalo topiti, pa je pozvao svoju ekipu na kratki odmor, kratki dogovor. Rezultat je 23-19 za ekipu Radnika. Ponavljam, za one koji su se naknadno uključili, pratimo treću odlučujuću utakmicu doigravanja za prvaka Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra u Orašju u sportskoj dvorani školskog centra Fra Martina Nedića i treću odlučujuću utakmicu igraju hrvatski odbojkaški klub Domaljevac protiv odbojkaškog kluba Radnik iz Bjeljine. 1-0 je u setovima, a pratimo drugi set. 19-23 servirao je Franjo Ivić. Dobra igra Andrije Divljana u bloku, ali ovo se ne brani. Ponovno Nikola Drljić jednu dobru dijagonalu šalje kraj bloka. Rezultat je 24-19, set lopta za ekipu Radnika. Servirat će večeras izuzetno dobri Miloš Popović. Dobro primanje Davor Dominković, napad preko Andrije Divljana, no dobar blok Nikole Drljića. Dobar blok Nikole Drljića, rezultat je dakle 25-19. I drugi set ove zanimljive i jako važne utakmice je iza nas. Gledali smo dosta izjednačenu borbu, sve do one povrede Filipa Nedića, a onda nakon te povrede napokon, odnosno naprosto su gostujući igrači imali otvoren put da osvoje ovaj set i osvojili su ga rezultatom 25-19. Nakon dva seta, treće odlučujuće utakmice, rezultat je 2-0 u setovima. Po prikazanoj igri kroz cijelu sezonu, a osobito u zadnje dvije utakmice, POK Domaljevac i odbojkaški klub Radnik su zasluženo u borbi za prvaka BiH u odbojci. Zadnje dvije utakmice su bile užitak za gledanje i pokazale su, zanemaramo li ona događanja izvan terena, sve najljepše od ovog sporta. Dobre, precizne servise, odličnu obranu, brzu tranziciju iz obrane u napad, kontre, razigravanje, smečiranje. Naravno, bilo je i nekih loših poteza, loših i spornih odluka sudaca koji su 2-3 sporne lopte dosudili POK Domaljevcu u prvoj utakmici, ali isto tako sve druge sporne lopte u drugoj utakmici dosudili su Radniku, što je izazvalo naravno negodovanje kako jednih tako i drugih. Prva utakmica je bila osobito jako dobro pripremljena od strane trenera Zlatka Ivića. Prije svega dobro je psihički pripremio svoje momke, te nakon izgubljenog prvog seta nisu izgubili glavu i nisu potonuli kao što su znali u nekim utakmicama i kao evo što nažalost večeras gube u ovoj utakmici. U toj utakmici je možda najbolju i najzreliju igru ove sezone pokazao tehničar Franjo Ivić. Bio užitak gledati kako lijepo razigrava cijelu momčad i kako POK Domaljevac može biti raznovrstan u napadu i ne oslanja se samo na Filipa Nedića, nego tu večer su bili izuzetno raspoloženi i drugi igrači, odnosno Franjo Ivić je razigravao i druge svoje suigrače. Druga utakmica igrala se u Bjeljini i u njoj smo po prvi put ove godine na parketu vidjeli Vladimira Milićevića, pomoćnog trenera i negdašnjeg kapetana i trenera odbojkaškog kluba Radnik. On je uskočio na mjesto primača servisa i možda bio iznenađujući faktor koji je itekako utjecao na krajnji rezultat.
Ni u prvoj, a ni u drugoj utakmici u zapisniku nije bilo Vuka Medenice, koji je bio starter gotovo cijelu sezonu, a u drugoj utakmici u zapisniku nije se našao ni Adaj Jinka, te je morao po prvi put ove sezone iz mirovine vratiti se iskusni Vladimir Milićević. Je li Milićević igrao silom prilika, ali je to bila dobro odrađena taktika iznenađenja, više nije važno. Trener Šarenac je uspio u svom naumu, iznenadio odbojkaše Domaljevca, koji su prvi set u toj utakmici izgubili ogromni 25-12. Ostala 3 seta su odigrali na razini onih iz prve utakmice i da nije bilo onih spornih lopti koje su sve dosuđene ekipi Radnika, možda bi rezultat te utakmice bio i drugačiji, no nije na kraju krajeva ni važno. Rezultat je 1-1 u utakmicama. Treća odlučujuća utakmica igra se evo u Orašju. Nakon 2 seta ekipa Radnika vodi 2-0 u setovima i sve je bliža osvajanju trostruke krune u odbojci, jer su već osvojili kup Republike Srpske, osvojili su i kup Bosne i Hercegovine, a evo večeras im se smiješi i prvenstvo, odnosno pehar prvaka Bosne i Hercegovine za odbojkaše. Uskoro treba započeti i treći set. Vidimo da će ga otvoriti ponovno kapetan gostiju Dušan Perišić. Dobar ponovno blok, to je čini se bio Tuzlančić. Da, Tuzlančić je ovo izblokirao. Rezultat je 1-0 u trećem setu za ekipu Radnika. Ovdje ispred nas imamo male neugodnosti. Jedan od navijača je, čini mi se, malo pod gasom, pa je i nas smetao u komentatorskoj kabini, a sada vidimo da su i policajci osiguranje došli tu da ga smirili, da ga izvedu. Vraćamo se u utakmici. Dobra obrana napokon domaćih. Rezultat je 1-1. Imamo malo problema da vidimo događanja ispred nas, jer se policija i taj alkoholizirani navijač nalaze ispred nas, pa ne vidim najbolje ispred sebe što se događa. Ovo je bilo jako lijepo je ovo odradio Miloš Popović i večeras vjerujem da će najvjerojatnije biti izabran za igrača utakmice, jer stvarno je svojim poenima itekako razoružao napad domaćih, a blok igrom doprinio dobroj igri svoje momčadi. Dosta dobar dug poen. Čini mi se da je to bio Nikola Mijatović. Od njega se lopta odbija u aut. Rezultat je 3-1 za Radnik u ovom trećem odlučujućem setu. Možemo reći odlučujućem setu, jer ukoliko ga Domaljevec izgubio je i prvenstvo. Dobro primanje Davora Dominkovića. Penal za Nikolu Mijatovića, koji ovo uspijeva završiti. Rezultat je 2-3. Servirat će Franjo Ivić. Duga priprema Franje Ivića za ovaj servis. Dobro primanje Ante. I da, suci su svirali prijestupa. Kada su to činili igrači Radnika 2-3 puta, tada nije vidio, nije sudio, ne znam što reći. Mislim da igračima Radnika nije potrebna ovakva pomoć, jer nakon izlaska Filipa Nedića dominiraju naprosto i imaju sve u svojim rukama. I zato kažem, ni sucu ne treba ovakvo suđenje, jer nepotrebno je. Dobar napad Andrije Divljana. Pokušao je to izblokirati Nikola Drljić, no od njega se lopta odbija u aut. Rezultat je 3-4. Servirat će upravo Andrija Divljan. Dobar servis Andrije Divljana. Evo prilike za mirnu kontru, za jedan dobar napad preko Davora Dominkovića, no dobar je opet u bloku Fet i Tuzlančić. Prilika. Da, ovo je bila već, nošena, podignuta lopta, nošena lopta. Prvo izjednačenje u ovom trećem setu. Rezultat je 4-4. Servira Andrija Divljan.
Ovo je bilo jako lijepo, jako dobro je ovo odigrao Vladimir Milićević. Lijepo je ušao i završio ovo na najbolji mogući način za ekipu Radnika. Rezultat je 5-4, servira Vukašin Tuzlančić. Dobro primanje Divljan, napad preko Dominkovića i jako lijep ovo Davor Dominković odradio. Rezultat ponovno izjednačen 5-5. Servirat će Nikola Mijatović. Jak servis, odlazi ova lopta u aut, lagan poen za ekipu Radnika. 6-5, a za ekipu Radnika servirat će Nikola Drljić. Jak servis, no i njegov servis završava u mreži. Lagan poen s druge strane za ekipu Domaljevca. Ponovno izjednačenje 6-6. Servirat će Mateo Brandić, koji je ušao umjesto Filipa. I Mateo zna jako lijepo i dobro servirati. Nadamo se da će ga servis krenuti, da će oservirati par dobrih servisa. Nije baš ovo bilo najbolje pripremljeno. Ovo jest bilo dobro pripremljeno. Lopta je in, to pokazuje i Anto Ošulić i linijska sutkinja. I evo nakon dugo vremena Hok Domaljevac ima blagu prednost. Rezultat je 7-6 za Domaljevac. Servira i dalje Mateo Brandić. Rekao sam, ima i on dobre, zanimljive servis, no ovaj baš nije bio najbolji. Završio je u mreži. Još jedan lagan poen za protivnika, 7-7, a servirat će Stefan Fet. Puno mirnija i bolja igra naravno Radnika. Znaju da su u velikoj prednosti nakon prva dva dobro odigrana seta. Jako dobro pripremljen napad za Krešimira Prlića. Dobro odrađeno. Rezultat je 8-7. Servirat će kapetan domaćih Davor Dominković. Out, otišao ova lopta predaleko. Nitko od domaćih, odnosno od gostiju, nije loptu dirao. Ponovno izjednačenje 8-8, a servira s druge strane drugi kapetan Dušan Perišić. Primanje Lukić, napad preko Andrije Divljana. Jako dobar, jako lijep poen Andrije Divljana. Pokušao je to dvojni blok Popović Tuzlančić, no nisu uspjeli izblokirati Andriju Divljana. Rezultat je 9-8 i servirat će Krešimir Prlić. Dobar servis Prlića, lijepo primanje Oršulić. Dobro je ovo odradio, čini mi se, Dušan Perišić, ako sam dobro vidio. Dobar napad, ponovno izjednačenje 9-9, a servirat će Vladimir Milićević. Duga priprema i dobar servis, ali dobro primanje Lukić. Iz druge zone Andrija Divljan, to je ono što se traži. Možda bi Andrija mogao podići svojim potezima i publiku i svoje suigrače. Kada nema Filipa, onda mora neko drugi preuzeti tu ulogu. Kažem, Andrija Divljan bi to itekako dobro mogao uraditi. Rezultat je 10-9, servira Franjo Ivić. Je li dirao? Nitko od domaćih to nije dirao. Pokušao je to Nikola Drlić jednu dijagonalu poslati i poslao je dijagonalu, no nitko je od domaćih nije dirao. Rezultat je 11-9, servira i dalje Franjo Ivić. Ponovno dobar servis, ali dobro primanje. Ponovno Drlić, idemo Lukić, dobro napad preko, da, dobro je ovo odradio, evo ga prilika za finu kontru, opet preko, i dobro je ovo odradio Andrija Divljan, bio je u bloku tu
Tuzlančić i Popović. Lopta se od njih dvojice odbija u aut i napokon, nakon dugo vremena, Domaljevac ima 3 poena prednosti u trećem setu i to je nagnalo trenera gostiju Vladimira Šarenca da pozove time-out za svoju ekipu. Možda pomalo iznenađen igrom Domaljevca bez Filipa Nedića, ali dobra igra Domaljevca u ovom trećem setu. Malo su skupili glave, smirili se malo i pokušat će odigrati najbolje što mogu i što znaju, pa što bude, neka bude. S druge strane, ekipa Radnika ima jednu dobru prednost od 2 dobivena već seta i mogu si dozvoliti taj luksus da u ovom trećem setu malo i počnu gubiti, pa možda ga čak i izgubiti. I dalje su u blagoj prednosti jer imaju sve igrače na broju i što najvažnije, imaju one najvažnije, najbolji igrače žive i zdrave. A s druge strane, Domaljevac je jako oslabljen izlaskom Filipa Nedića koji se u jednom doskoku povrijedio, loše je doskočio i otišao je zglob, čini mi se, lijeve noge, tako da vidimo hoće li sad. Neće svirati. Pomislio sam da će sudac ponovno svirati prestup, no nije svirao. Rezultat je 13-9 za ekipu Domaljevca i dalje servira Franjo Ivić. Dobar servis, uspio to Drljić stići i jako opet lijepo, efektno Miloš Popović ovu loptu je dobro zahvatio. Rezultat je 10-13, servirat će upravo Popović, no prije toga mora se prebrisati parket, jer čini mi se Mlađan Lukić se bacio na parket da bi tu loptu stigao, pa zbog toga mora se parket prebrisati. 10-13, treći set, servira Miloš Popović. Dobro primanje Dominković, napad preko Andrije Divljana i da dosudit će loptu Domaljevcu, budući da je Nikola Drlić u ovom doskoku prešao u polje Domaljevca i možda se i on malo povrijedio jer nezgodno je ili on stao ili je njemu na nogu stao Andrija Divljan. Nezgodno je bilo ovo, no nije tako strašno kao kada je to uradio Filip Nedić. Vidimo, sudac je provjerio s Nikolom Drlićem je sve u redu. Ovaj je pokazao palac gore, sve ok. 14-10 servira Andrija Divljan. Dobar, jak servis, nažalost, izvan linija igrališta. 11-14 servirat će Vukašin Tuzlančić. Mladić koji je rođen 2000. godine. Inače, ekipa Radnika ima jako veliku bazu igrača. Oni imaju preko 60-ak dječaka koji treniraju u ekipi Radnika, tako da to su većinom domaći momci Semberije iz Bjeljine. A vidjeli ste jako lijep potez Mateja Brandića, jako lijep smeč. Rezultat je 15-11 za Domaljevac, servira Nikola Mijatović. Da, lopta je u autu. Činilo mi se da je četvrta lopta bila, ali ipak je dirala, čini mi se, mrežu. Rezultat je 16-11 za ekipu Domaljevca. Treći set, jako važan set za Domaljevac jer moraju ga dobiti ako žele produžiti san o tituli prvaka BiH. Ponovno kuvanje pokušao kapetan domaći, no sada su igrači, kapetan gostiju, domaći igrači su bili spremni na to. Mala, dobra, požrtvovna igra i jednih i drugih. Lopta je u igri. Jako dobra igra, kažem, jedni i drugi. Šteta što ovo nisu uspjeli domaći igrači završiti u svoju korist. Jako lijepo bilo vidjeti požrtvovnost gostujućih igrača. Malo se bili sapleli jedan od drugoga, ali kažem, to je ona snaga Radnika. Brza tranzicija iz obrane u napad. To i krasio kako je došao Vladimir Šarenac. Unio je tu neku dozu samopouzdanja, neke nove sigurno treninge i to se osjeti, vidi na ekipi
Domaljevca. Jako lijep, lijevom rukom je smečirao Davor Dominković. Jako lijepo i sigurno iznenađenje. Ja sam očekivao da će ići desnom, lopta mu nije bila baš na tu ruku, a onda je as iz rukava lijevom rukom. Jako lijepo Davor Dominković završio. 17-12. Domaljevac vodi u ovom trećem setu. Servira Mateo Brandić. Dobar servis i ovo će prilika biti za miran kontranapad domaćih. Franjo Ivić za Krešimira Prlića, no ne baš najbolje pripremljeno. Lopta je bila preniska, nije baš najbolje zahvatio, a opet u bloku gosti nisu loptu dirali. Rezultat je 13-17, servira Stefan Fet. Dobar servis, ne, pa skloni se Andrija. Kada odigraš prvi put, onda bježi od lopte što dalje. Nije mogao Mlađan Lukić doći do ove lopte i morao je trener domaćih Zlatko Ivić pozvati svoje igrače na kratki odmor, dogovor. Bili su krenuli jako dobro u ovom trećem setu, odnosno kada su preuzeli onu prednost tamo negdje kod 7-7, onda su dobro zaigrali, krenuli su malo požrtvovnije igrati i to se odmah vidjeli na samom rezultatu. I dalje Domaljevac ima blagu prednost od 3 poena razlike. A kažem, trener je pozvao jer malo su u zadnjem ovom napadu, odnosno u obrani, bili smušeni. Andra Divljan je primio servis, a onda je ostao ispod te lopte, tako da Mlađan Lukić, libero ekipe Domaljevca, nije uspio doći do te lopte, a drugi igrači su bili dosta daleko da bi je oni zahvatili. No, idemo dalje. Rezultat je dakle 14-17, servira i dalje Stefan Fet za ekipu Radnika. Ponovno dobar servis, dobar Andrija Divljan. I uspio je to ponovno večeras, možda najraspoloženiji, najbolji igrač na parketu Miloš Popović, zahvatiti najbolje što može i poentirati. Rezultat je 15-17. I dalje na liniji za serviranje Stefan Fet, koji vidimo nešto dobacuje svom treneru zašto ovo brisanje. Nije vidio da su igrači Domaljevca se bili posliznuli, da trebalo obrisati parket. Nije bio ovo dobar servis, lopta je završila u mreži. Rezultat je 18-15, malo duži dogovor igrača Domaljevca na sredini terena. Idemo vidjeti što su dogovorili, hoće li taj dogovor se odmah vidjeti u igri. Servirat će Davor Dominković. Dobar servis. Ovo je bilo jako dobro od strane Vladimira Milićevića. Dočekao je ovu loptu i neobranjeno je poslao u protivničko polje. Rezultat je 16-18. Servira Dušan Perišić. Ponovno Divljan, napad opet preko Divljana, ali dobar blok Miloša Popovića. Ne znam koji večeras, ali jako velik broj ovih blokova i lopti na mreži pokupio je Miloš Popović i vidimo trener domaćih pravi izmjenu. Po prvi put večeras ulazi mladi Pavao Dujmenović, a igru napušta Mateo Brandić. Rezultat je 17-18 i dalje servira Dušan Perišić. Ponovno blok gostiju, odnosno Tuzlančića. Kako će ova lopta na kraju završiti? Završit će u rukama Domaljevca. Svirao je duplu loptu Milićeviću, da je igrao i blok i... Evo, sudac je ovu loptu dosudio igračima Domaljevca. Kaže da je to bila dupla lopta Milićevića. Rezultat je 19-17. Jako važan poen za ekipu Domaljevca. Malo se i publika u dvorani razbudila i pokušava ovim glasnim bodrenjem
osokoliti igrače Domaljevca da ovaj set tako i kako moguće privedu u svoju korist. 19-17, čekamo servis Krešimira Prlića. Dobro primanje. Ovo je bilo jako lijepo ponovno za Popovića pripremljeno. Kažem, večeras najraspoloženiji na parketu i vjerujem da će biti izabran za igrača finala. 18-19 servira Vladimir Milićević. Dobar, jak servis Milićevića, no i dobra igra Mlađana Lukića, onda u nastavku ponovno dobri u bloku, dobri u obrani igrači Radnika i rezultat je nakon dugo vremena izjednačen. 19-19, treći odlučujući set je izjednačen i dalje servira Vladimir Milićević. Ponovno dobar servis, ali dobra igra Milićevića. Nažalost, ne najbolje izveden penal, otišla lopta u aut, pokušao je to Nikola Mijatović, no lopta odlazi u penal i nema druge nego time out pozvati. Zlatko Ivić poziva svoje mladiće na kratki dogovor. Imali su osjetnu prednost, dobru prednost su imali u ovom trećem setu igrači Domaljevca, no nažalost igrači Radnika su jako raspoloženi, opušteni, namirisali su, što se kaže, krv i večeras sigurno idu prema prvoj kruni, odnosno prema prvom naslovu prvaka BiH u svojoj dugoj karijeri. Osnovani su 1977. godine i bili su prvaci Republike Srpske, ali nikada nisu bili prvaci Bosne i Hercegovine. Večeras im se u ovoj trećoj odlučujućoj utakmici smječi naslov prvaka BiH. Servirao je Vladimir Milićević, njegov servis završava u mreži. Ponovno izjednačenje, 20-20, na servis odlazi Franjo Ivić. Potrebna je duboka, dobra koncentracija, dobar servis, možda jedan as servis da podigne samopouzdanje i sebi i svojim suigračima, no ide na sigurno. Dobro primanje Oršolić, dobra dijagonala Nikole Drlića, odlazi ovo u kraj domaćeg bloka u polje Domaljevca. Rezultat je 21-20, a servira večeras izuzetno raspoloženi Miloš Popović. Nezgodno primanje, dobar penal, napokon Franjo Ivić jako lijepo podiže za Nikolu Mijatovića, dobar penal Nikole Mijatovića. 21-21, ponovno izjednačenje, servirat će Andrija Divljan, mladić koji je, ponavljam, igrao jako dugo u ekipi Mladosti iz Brčkog, a ove sezone došao u ekipu Domaljevca. Jako dobar servis, no dobro primanje Ante Oršolića, a onda jako dobar blok, odnosno dobra igra Nikole Mijatovića. Rezultat je 22-21 i dalje servira Andrija Divljan i sada trener gostujućih igrača, odnosno gostujuće momčadi Vladimir Šarenac poziva time out za svoju ekipu. Želi ovaj set privesti u svoju korist, a samim time i osvojiti prvenstvo BiH. Želi to riješiti što prije. Zato je pozvao svoje igrače na kratki dogovor. Čekamo povratak domaće ekipe da vidimo što će oni učiniti. Imaju priliku da ovaj set privedu u svoju korist, imaju blagu prednost 22-21 i njihov je servis. Kažem, imaju priliku da malo ovu utakmicu odvedu u neizvjesnost, da malo produže taj san o tituli koju sanjaju već jako dugo od kad se natječu u Premier ligi. Servira Andrija Divljan, ponovno dobar servis, dobro primanje Ante Oršolića. Evo prilike za mirnu kontru, za lijep napad preko Andrije Divljana i ide Andrija Divljan. Pokušao je to Stefan Petis blokirati, a ovaj potez je digao publiku na noge.
čujete sigurno gromoglasnu publiku u Orašju. Rezultat je 23-21, vidimo izmjenu u ekipi Radnika. Igru je napustio Stefan Fet, a večeras po prvi put ulazi u ekipu Milan Koprivica, mladi bloker, 2004. godište. Dobar servis ponovno Andrije Divljana. Dobar blok, pokušao je to nogometnim potezom uhvatiti Mlađan Lukić, no lopta je bila jako nezgodna, preblizu mreži, otišla je u aut. Rezultat je 22-23, a servirat će Vukašin Tuzlančić za ekipu Radnika. Ponovno izmjena, igru napušta Milan Koprivica, a u ekipu se vratio Stefan Fet. Tražili su brisanja parketa i evo, ovo dvoje djece je ušlo da prebrišu parket, sada je sve ok. Utakmica se može nastaviti, malo neizvjesnosti, malo strepnje i za jedne i za druge. 22-23 servira Vukašin Tuzlančić, čujete domaću publiku koja ga pokušava omesti. Dobro primanje. Dobro je ovo uspio Tuzlančić primiti, a onda Nikola Drlić preko bloka i od domaćeg bloka odlazi u aut. 23-23, ponovno strepnja i neizvjesnost. Vidimo, evo, trener Ivić poziva svog sina Franju na kratki dogovor. I dalje Vukašin Tuzlančić za ekipu Radnika. 23-23. Dobro primanje Lukić, prilika kontra preko. Dobro je ovo odradio Davor Dominković, lijepo je Franjo Ivić podigao loptu na antenu za Davora Dominkovića, a on od bloka i preko bloka šalje loptu u aut. Rezultat je 24-23, set lopta za ekipu Domaljevca. U ovom trećem setu servira Nikola Mijatović. Nažalost, nisu ovo uspjeli izblokirati. Nikola Drlić je dobro ovo odsmečirao, pokušao izblokirati Krešimir Prlić, no kroz njegove ruke i od njegove lijeve ruke lopta se odbija u aut. 24-24, ponovno izjednačenje. Servirat će Nikola Drlić. Dobar Lukić, dobar penal, ali i dobar blok Stefana Feta. Davore, pokušao je s dvije ruke ovo prebaciti, no u mrežu i niz mrežu lopta se svozala. Set meč lopta za ekipu Radnika, 25-24, set meč lopta. Vidimo ova desna strana od naše kabine, ustali su svi navijači iz Bjeljine da podrže svoje momke. Dobar servis, dobro primanje Lukić. Evo prilike za... I nažalost, uspjeli su za Domaljevac, ali na svu sreću za navijače i igrače Radnika. 26-24. Uspjeli su igrači Radnika ovu utakmicu privesti u svoju korist. Rezultat 3-0 u setovima i time su osvojili prvenstvo Bosne i Hercegovine. To se, kažem, i očekivalo, osobito nakon onog povrede Filipa Nedića, nakon napuštanja igre od strane Filipa Nedića, jer sami znate koliko on je važan za ekipu Domaljevca. Vidimo već navijači napuštaju dvoranu, ne vidim što se događa na terenu, no treba čestitati jednima i drugima. Domaljevac, evo, drugu godinu zaredom u finalu bori se za prvaka BiH, nažalost, evo, drugu godinu zaredom ne uspijevaju. Također igrači Radnika su, evo, uspjeli osvojiti trostruku krunu ove godine u odbojci. Svakako treba čestitati i igračima i treneru i rukovodstvu ekipe Radnika, jer ove godine su stvarno pokazali veliko i znanje i umjeće i sasvim, rekao bih, zasluženo
osvojili i kup BiH i prvenstvo Bosne i Hercegovine. Ostaje žal što ekipa Domaljevca nije uspjela u onoj drugoj utakmici možda riješiti to sve i osvojiti to, no ništa, ne treba gubiti nadu, treba biti sportski i fair korektan i čestitati protivnicima, a ostaviti nadu za iduću godinu da će biti bolje i iduće godine pokušati ostvariti jednak, ako ne i bolji rezultat i napokon osvojiti taj kup i prvenstvo. Poštovani gledatelji Posavske televizije, pratili smo jako dobru finalnu utakmicu doigravanja za prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj je ekipa odbojkaškog kluba Radnik iz Bjeljine rezultatom 3:0 u setovima i 2:1 u 3 utakmice uspjela svladati ekipu hrvatskog odbojkaškog kluba Domaljevac. Zaslužena pobjeda i najveći uspjeh kluba iz Bjeljine. Mi ćemo čekati dodjelu pehara i medalja za drugo i prvo mjesto. Koliko sam čuo, pehare će podijeliti gospođa Ana Andrić, ministrica prosvjete, znanosti, kulture i sporta u vladi Županije Posavske, i Milutin Popović, predsjednik Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine, a Stjepan Piljić, načelnik općine Domaljevac Šamac, će udjeliti nagradu za najboljeg igrača ove finalne utakmice. Po mom nekom skromnom sudu večeras bi trebao igrač utakmice biti Miloš Popović, jer je svojim obranama i svojim napadima na mreži bio itekako zaslužan za ovu važnu i najveću pobjedu ekipe Bjeljine u prvenstvu Bosne i Hercegovine. I dok traju pripreme za dodjelu pehara namijenjene prvaku BiH, da vas evo samo obavijestim da je to tek 5. čini mi se ekipa u Bosni i Hercegovini koja se upisuje u povijest osvajača Premier lige. Sami znate da se Premier liga igra od 2002. godine. Od kad postoji Premier liga, prvaci lige i države bili su 10 puta odbojkaši Kaknja, odbojkaši Mladosti iz Brčkog 8 puta, te po jednom odbojkaši Modriče i odbojkaši Napretka iz Odžaka. Večeras tom popisu osvajača po prvi put upisuju se i igrači odbojkaškog kluba Radnik iz Bjeljine. Kažem zasluženo jer su jako puno uložili u momčad, u ekipu, doveli su iskusnog trenera, doveli su par iskusnih mladića, odbojkaša iz Republike Srbije, iz Crne Gore, zatim imaju jako dobre domaće igrače, a kažem i trener Vladimir Šarenac koji svojim iskustvom je unio jednu dodatnu energiju u ekipu Radnika i ponavljam, večeras sasvim zasluženo slavili, ne samo zbog toga što se povrijedio Filip Nedić, nego su ušli nekako spremni u ovu utakmicu, ali kažem da je i ekipa Domaljevca osvojila ovo prvenstvo i to bi bilo sigurno sasvim zasluženo, jer sa ovakvom ekipom koja nema tako velik roster igrača, nema tako velik broj igrača da mogu biti zamjene onima najboljima kad se povrijede, ipak su uspjeli cijelo prvenstvo odigrati na najvišem nivou, završili su onaj prvi dio prvenstva na prvom mjestu i zahvaljujući tom prvom mjestu imali su i prednost domaće utakmice u ovoj trećoj utakmici. Kažem da su i oni osvojili prvenstvo, bilo bi sasvim zasluženo i vjerujem da bi velik broj ljudi, ne samo ovdje u Posavini, u Domaljevcu i Orašju, u Odžaku, nego i velik broj naših iseljenika u evropskim zemljama itekako proveselio se i znao proslaviti to osvajanje prvenstva BiH, no kažem, vidjet ćemo iduće godine, vjerujem i nadam se da Domaljevac može ponoviti jednak uspjeh, ako ne i bolji, i završiti prvenstvo na najbolji mogući način. Domaća publika je već napustila, veći dio domaće publike su već napustili parket, odnosno dvoranu ovdje u Orašju, ostali su oni najzagriženiji, neuništivi navijači oko Domaljevca da pljeskom nagrade kako domaće, tako i gostujuće igrače, jer kažem, ove tri utakmice su bile uistinu užitak za gledanje i
treba nagraditi i igru jednih i drugih. Zato kažem, evo i dio domaćih navijača ostao je da isprati dodjelu pehara za prvaka, a gostujući navijači su svi tu, okruženi su i policijom da ne bi došlo do kakvih problema, mada, kažem, publika u Orašju je dosta miroljubiva i nisu nikada pravili probleme. Ono što se dogodilo u onoj prvoj utakmici, onaj laser, to je izred jedne neodgovorne osobe koja to sigurno neće više ponoviti ovdje u dvorani školskog centra Fra Martina Nedića u Orašju. Čekamo da se sve pripremi i onda će prvo, vjerujem, biti proglašenje najboljih igrača utakmice, a onda će igrači Domaljevca primiti medalje za osvojeno drugo mjesto. Ovo je već, čini mi se, treći put da Domaljevac u finalu, ovo je drugi put zaredom, ali treći put kako su u finalu i nažalost treći put gube to finale. A odbojkaši Radnika, kažem, nakon dugo vremena, evo, uspjeli su osvojiti, odnosno po prvi puta u svojoj povijesti osvojiti prvenstvo Bosne i Hercegovine. Iako su u svojoj povijesti bili dva puta osvojači Republičke lige u onoj bivšoj Jugoslaviji, kažem, odbojkaški klub Radnik ima bogatu sportsku povijest, nastupao je 3 godine u prvoj B ligi bivše Jugoslavije, 2 puta je osvajao tadašnju Republičku ligu, nakon rata uključio se u stalna takmičenja Republike Srpske i 2 puta je bio Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a 4 puta je bio prvak Republike Srpske, 3 puta je osvajao kup Republike Srpske, 2 puta je bio vice prvak Bosne i Hercegovine, a evo treći put, za njih je treća bila sreća, osvajaju to prvenstvo Bosne i Hercegovine. 3 puta je igrao finale Kupa BiH i ove godine osvojio i finale Kupa BiH, a evo i prvenstvo Bosne i Hercegovine. Uz to su osvojili i Kup Republike Srpske, tako da ove godine su se okutili trostrukom krunom, znači izuzetno bogata godina za odbojkaše Radnika. I mlađe selekcije kluba su također ostvarile značajne rezultate, osvajajući titule u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji. Klub je redovito davao i daje reprezentativce i to u svim selekcijama, a treneri kluba su često bili dio stručnog stožera reprezentacije. Igrači ovog kluba su redovito na izboru, a često i pobjednici izbora najboljih sportaša Bjeljine, a prošle godine odbojkaški klub Radnik je proglašen najboljim sportskim kolektivom Bjeljine, a vjerujem da će biti također proglašeni najboljim kolektivima i za ovu godinu, jer, kažem, ne samo da su ponovili uspjeh od prošle godine, nego su evo otišli korak dalje, osvojili su i Kup Bosne i Hercegovine i prvenstvo Bosne i Hercegovine i to su veliki poeni, veliki bodovi za ekipu Radnika da budu ponovno nominirani i proglašeni najboljom ekipom Bjeljine. Danas klub okuplja oko 60 dječaka koji treniraju u školi odbojke i s njima rade educirani treneri. Klub ima sve takmičarske sekcije, zato, kažem, nije nikako čudo da ostvaruju ovako dobre rezultate jer imaju veliku bazu. Ako pogledamo samo ekipu Domaljevca, kad bi imali pola tih dječaka koliko ima ekipa Radnika, vjerujem da bi oni činili čuda. Sami znate da ekipa Domaljevca također dosta snage polaže u domaće dečke, ali mora se pojačati i strancima, tako da ove godine u ekipi od stranaca, tu su bar ovi što su u prvoj ekipi, to je Krešimir Prlić, to je Andrija Divljan, to je Mlađan Lukić, znači to su igrači koji su došli sa strane, a od domaćih igrača tu su, znači, Mateo Brandić, Dominik Kanić, Ilija Kopić, Pavao Dujmenović, Nikola Mijatović, Franjo Ivić, Filip Nedić, Davor Dominković, Miroslav Lopandić, tako da, kažem, imaju, ali ne tako velik broj kao što to imaju igrači, odnosno kolektiv iz Bjeljine. Vidimo da je sve spremno za dodjelu nagrada i pehara.
malo iznenađenje, evo, Filip Nedić je proglašen najboljim igračem finala. Dobro, tu se broje sve 3 utakmice, ne samo večerašnja, a Filip Nedić je stvarno svojim igrama zaslužio, jer najbolji je sigurno napadač lige. Svojim igrama je zaslužio, kažem, da bude proglašen igračem finala. Nažalost, večeras, evo, u drugom setu se povrijedio i nije mogao dati ono najbolje, odnosno nije mogao nastaviti u igru. To je bio veliki udarac za ekipu Domaljevca i evo, stručni taj stožer koji bira najboljeg igrača finala, ne samo večerašnje utakmice, nego, kažem, finala općenito, dodijelili su tu nagradu Filipu Nediću, kažem, sasvim zasluženo. A sada slijedi dodjela medalja za drugo mjesto. Rekao sam, načelnik općine Domaljevac Šamac Stjepan Piljić dijeli medalje za ekipu Hrvatskog odbojkaškog kluba Domaljevac iz Domaljevca. Znači, Filip Nedić sjedi, dobio je medalju, do njega je Ilija Kopić, zatim Miroslav Lopandić, pa Franjo Ivić, pa Andrija Divljan, pa Mlađan Lukić, zatim Krešimir Brlić. Sad će medalju primiti Nikola Mijatović, do njega je Mateo Brandić, zatim Nedeljko Nikolić, tehničar koji večeras nije ulazio u igru, ali također jako važna karika u igri Domaljevca, mladi Ilija Kopić, zatim Dominik Anić, drugi libero ekipe Domaljevca, mladić koji još uvijek, čini mi se, u osnovnoj školi, i kapetan momčadi Davor Dominković. Sve čestitke igračima HOK Domaljevca i treneru Zlatku Iviću, što su, evo, drugu godinu za redom ušli i u finale Kupa BiH i u finale doigravanja za prvaka Bosne i Hercegovine. Svakako čestitke treba izraziti i rukovodstvu HOK Domaljevca na čelu s gospodinom Blažanovićem, koji je, evo, već par godina predsjednik kluba i koji čini sve kako bi taj klub bio što bolji, što reprezentativniji na području odbojke Bosne i Hercegovine. Sada slijedi dodjela medalja za ekipu Radnika. Medalje će dodijeliti ministrica prosvjete, znanosti, kulture i sporta u vladi Županije Posavske. Trener Vladimir Šarenac prima medalju, zatim njegov pomoćnik, a večeras igrač Vladimir Milićević, odigrao 2 jako dobre utakmice, zatim Anto Oršulić, domaći igrač, odnosno igrač iz Tolise koji igra za ekipu Radnika, igrao i za Domaljevac, ove sezone prešao u Radnik, zatim tu je Nikola Drlić, zatim Branislav Pantelić, zatim po meni večeras najbolji igrač Miloš Popović, do njega je Pavle Tuzlančić, zatim Zdravko Kecman, do Zdravka je Milan Koprivica, večeras ušao kratko u igru, zatim Stefan Fet, mladić koji je večeras također jako dobru utakmicu odigrao, Vukašin Tuzlančić, bloker koji je također večeras dobio malo veću ulogu, zatim mladi Nemanja Milićević, do njega je Vuk Medenica koji je bio na popisu, a nije večeras ulazio u igru, a zadnji koji će primiti medalju jest kapetan Dušan Perišić. I slijedi dodjela pehara, a rekao sam, pehar će dodijeliti gospodin Milutin Popović, predsjednik Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Pehar će primiti kapetan gostiju Dušan Perišić. A mi se, poštovani gledatelji, od vas opraštamo. Ovom utakmicom završena je sezona 2022-2023. Prvaci ove 2022-2023 su odbojkaši Odbojkaškog kluba Radnik, kojima čestitamo. A vas, poštovani gledatelji, pozdravljamo do iduće sezone i nadamo se da ćemo i u idućoj sezoni 2023-2024 pratiti domaćinske utakmice Hrvatskog odbojkaškog kluba Domaljevac, a samim time i sve ekipe koje budu dolazile njima na Megdan u dvoranu školskog centra Farmatina Nedića. Još jednom čestitke i jednim i drugim igračima, trenerima i rukovodstvima
klubova, a vama laka i ugodna noć.